dostlar, bugün yine pes video çəkəcəyik. Sizdendir bingo yani. Bu sefer yanımızda Novruz yoktur. Əsgər var. Salam ver Əsgər. Salam dostlar. Dostlar, indi keçək o kadrolara. Mən dünən Rodri istəyəndən sonra çox pis oldu kadro. Ronaldo'nu çıxartdım, Mbappe'ni saldım, Mbappe'ni qoyacağım. Onun da kadrosu belədir. David Villazar, Rijkaard təzə çıxardı. David Villa'nı koruyuram. Rijkaard'ı yani cüzde olsa yedeklerdir Rijkaard'ın. Başladırıq və o hiç bilməm. O sağ bekim yoxuymuş ki, indi gördüm Allah. Qədəşdim. Varsa Alizbi. Oynadı ha. Yox değil sağ bek. Ona dostlar başqa bir pozisyon keçirik. Hemen Messi'nin burada. Şey. Ha? Ne bileyim. Başlattım dostlar. Oyunumuza keçdik. Dostlar başladıq. Gavi. Akanji. Rodri. Lamine Yamal çıxdı. İndi dostlar bəli də bingoludur. İkinci videoda bu bingolu. Like atıp abone olun. Çox da oynuyor telefon. Dəyişdirəcəm ki. Yoya Kanji, Akalister, Saliba, Kamavinga, Stones, Messi Yamala. Aslında biraz danış, öyle telefon çok danış. Lan geçey. Yaşa. Bakın sıra banyo. Saliba Orada Golazo. Keçən dəfədə Novruz'un videosunda yani facia olmuştu dostlar. 2-0'dan 3-2 uduzmuştum. Lewandowski, Eden Hazard. Levo vurdu gol. Telefon çok doğru. Levo. Nasıl bir şuttu? Mbappe, Grealish, Lewandowski vurdu. Gol oldu. Mbappe. Mbappe'ye koyma. Ronaldo sen yeniyorsun sen. Messi koyma. Ay da Allah dondu ya telefon. Telefon çok doğru. Bir yer. Bir torba ayak. Ay zibil. Ne oldu ha? Ayağım değmez ki, necə sürüldü? Yok, olsa pas verirsin. Ayağım değmiş ki. Yok. Ayak değmeden de Allah hakkı. Pas verirsin. Ne acayip. Dostlar penal. Ayda. Şimdi baxaq görək əgər penaldı, yoxsa penal deyil, cavabdır. Baxırsınız indi. Həqiqətən penaldı. Amma mən qabağa qoydum, sən şut çəkəndə Hə. dəydi ayağın. Görək mən hara vururam. Lewandowski vurur. Dostlar çəkdim. Yes! Dostlar, qaçırtdım. 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 At rəqibindir. Stones götür də Stones göşək sən Hernandez. Qoyma. Grealish. Grealish'e qoyma. Grealish gördü Messi'ni. Messi qatır. Messi Bax, Makalister keçən videoda belələrdi Allah haqqı. Lewandowski. Akanji qoymadı. At yenə rəqibindir. Sənin yoxdur. Yox hə, həmən imiş. Verdim pası. Ona. Buna. Bakalister atışlı orta. Ayda Messi. Kəllə vuranı çək şunu oradan. Düzeltmezsin Rabbi'yi. Govi Vitor Baya. Darbiya. Bilgisayarda. Ona bəxtdir. Messi. Kamavinga boyma.
Oy, çolak ara vurdu ha. Emegara, Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. Emegara çok kötü vuruyor Emegara. Koyacağım onu. Lewandowski. Hazard. Hazard'dan Messi'ye çekmedi. John Stones. Arnold. Arnold'dan Leva. Stones. Hazard. Oy. Sara vurdu. Ne hara vurur? Kaşa vurmuştu Allah hakkı. Arkası sönüydü biraz. Lewandowski. Dostlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Bu ikinci yada salmalıyım. Messi, Eşek Kamavinga. Gavi, Serginho. Sergio. Rodri. Kamavinga. Rodri. Rodri'den Nece çeşdi? Lewandowski. Lewandowski'den Eden Hazard. Köşe. Çok iyi müdahale. Messi'nin boyuna bakın yanlarında. Zerme değildi. Avantaj oynattı. Bu cərimə döcü. Sen de Çaş dönmə, çox dönmə. Hazard. David William. Ay zibi. Teo qaç qabağına. Vurdu. David William. Pası. Gerçekten Lewandowski vurdu. Bu da golun təkrarı. 2-1. Çox gecikdin amma. Ya girməyə bilər də. David Villa David tutdu. Villa tuttu. Lewandowski. Akanji. Akanji. Güzel tuttu. Tony Adams. Ay dələ bildim mən gəldi. Kapitana oynamak. Saliba. Saliba tekrardan Rodri. Verdi Eden Hazard. Eden Hazard. Tekrardan David William'dan Eden Hazard'a. Ayda. Eden Hazard. Geçemedi. Geçemedi. Onu yanına pas oldu. Sergio arkasınca gelir. Serginho al topu. O çıxmadı, ona pas edir. Akanji çok atıyor. Çok qabağa çıxıyor amma. Saliba da şey. Saliba koymadı. Oyda. Rodri. Yaşar. Hazard. Hazard. Messi'ye çekmedi. Koyma. Gediştin. Rodri. Kamavinga olmadı. Lewandowski Hazard keçmədi qəşəng. Kamavinga'dan top Rodri. alamadı. Zerme. Uyarı. Uyarı. Ne şey oldu? Victor hocam. Victor hocam! David Villa başındadır. Ne diyor? Messi. Serginho. Çetmir pas. Gavi. Serginho. Gene. Saliba çok güzel. Vay. Gecikdi mi? Bakalister neymiş? Gecikdi mi? Verməliydim. Dostlar ikinci yarıya keçdik. Dostlar ikinci yarı başladıq. Telefon açarkım donur, bilmirəm niyə. Hayda. Lomnyomo. Lamiyama koyma Saliba. Saliba neyini ödün Oh, nə pis vurdu hə? Çox tez çəkdi deyəsən. Rodri. Eden Hazard'ın pas geçti. Eden Hazard Pis kaptı. vurdu. Biraz uzaktan vurdu. Arnold. Ayda. Arnold'dan Stos. Daş. Kamavinga. Adı kimi daş. Ha, bak ya. Lewon. Kaptı neyini? Muslera son dokunuş.
David Villa kornerin başında. Üçüncü zərbəsi. David Villa'dan Eden Hazard. orta Schlotterbeck. Gavi, Gatsby, Messi'ye. Arnold satarsan sen. Messi təzdən Gavi'yə. Oy zibi. Saliba. Neyirəm o? Aa! Manedans. Ay zibi. Eden Hazard. Verdi Schlotterbeck. Gitmedi. Bağlayır oranı Schlotterbeck. Ay sinizim. Kırılışa koyma, kırılışa koyma. Kırılış. Hardan vurdu? Biraz səhər girməliydi. Girmədi ki. Victor Baya. Messi. Oy geçey pas. Geçey. Oyda. Hoca. Dostlar bu da pozisyonun təkrarı. Oo, sarılıqdır o. Topa gələndə bastım amma telefon dondu, gecə algıladı. Yenə topun başında David Villa. Buradan yaz hə. Grealish. Grealish. Kaç deyil Messi'yə. William Saliba. Vitor Bay. Ay necə? Sergio'dan çıxsın. Sergio. Bəxtə bax, bəxtə bax. Çaqqallıq işlətdi elədi Sergio orada. Messi'yə bir pas dəqiq deyil. Falsonun belə pis yönləri də var. John Stones'dan Grealish'e. Grealish. Arnold. Grealish'e koymayasın sen. İnanıram. İnanma. İnanmıyorum. Oydu. Oy Allah'ım yamala bak Motor vurdu lan. Mən defansında çox qəşəng işlər görməliyəm. Defansım çox pisdir. Oy Saliba. Oy Konji qəşəng sənə Konji. Saliba. Ayda. Bir dənə. Akanji da pas ata bilmir ya Allah haqqı. Ne burada bomba? Abicim sen bomba atsana ya kardeşim. Lam Yamala çox gözəl pas. Penal! Penal. Getdik. 69. dəqiqələr. Penal. Dostlar hara vuracağım? Vurdum getdi. Gol! Panenka! Panenka neydi? Panenkaydı. Ortaydı. Ortaya Bilmem. Peste elə şey yoxdur axı deyə başda vurmaq. Lewandowski neymişsən? Messi'yə keçmədi. Pırtladı getmədi. Messi. Kamavinga. Mbappe. Grealish'a mükəmməl bir pas. Değil. Mbappe niyə ofansif ortada? Ozbil. Həqiqət dəyişdirəcəm bu Eden oyunda. Hazard. Hazard, niye yetişirsən pasta? Bir dənə arxaya bir dənə sarkan bir dənə pas olsun var. Eden Hazard. Lewandowski. Qışay. Ne kapçıdı? Kobel deyirlər David Rayadır. Ay Messi ən çox top kayb eləyən deyə məndə. Köşe pas. Hazard. Çıx qəşəng. Acele Moşka basmazdı. Moşda bastı nə? Stones'a koymadı o. Qışaysan. Koyma. Mbappe. Kopaydı. Yes. Aa! Geçen. Hayda David film boş oynuyor. Şimdi daha da boştu. David Raya. Villa yox, Raya. Hayda. Top keçmir.
Yox, arxa gedə bilmirlər oyunçularım. Oyunçularım arxa gedə bilmirlər. Eda. Geçer. Hay Allah, Qakanji topa vura bilmir. Haydi. Oy, Haydi. səhvən bir pas və Direk. 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 hatta Ben bunu sonra çok açtı. Bunu böyle şey. Yok. Geçer offside. offside-imiş. Ay, pırtladı girmədi, zırtladı girmədi. Gol olsaydı belki de uydurdu. Da Allaha qudardı ne? Qudacaqdı ne? Vay, bu nədir? Oyunçularım yoxdur ki, barət. Mən Crespo'da qoymadı qabağa da. Sola Mbappe çıxardım. Başla başla. Ben də Mbappe səhvliyimə görə heç oynaya bilmədi. Всё. Oyuncu ölü bana. Substitution on the field. Number 17. Yaşamar oldu olmasın. Number 13. O? Yok. Mbappe. Gol! 90 artı 2'də. Neyin adı bunu? 3-2. Gol dostlar. Al, hakem bitir. Bitti bu karşılaşma. Bitti. Dostlar, Para vermedi mi? dostlar indi keçdi bingoya. Dostlar, bu arada videomu bölürəm. Burada əskər David Villasını qoymuşdu, yəni santraforunu. İndi bingoya keçirik. Mən deyirəm qapçı. Qapçı Kim idi? Qapçı deyil. Yusayes Onaylayıram. Tony Adams. Baxın. Ayda. Sil. Zibil silirəm. Kildə açalım. Cişəyə takınma. Gir, çıx. Allah kahretsin. Silməliyəm maalesef. İkinciyə. Oyun planı. Oyun planı yox, hə? İkinci. Oyuncular. 28 dənə oyuncusu var, Hansıdır? Tony Adams. Sil. Yok. Vallahi yok. Sil. Mən sən demişdim ki, salma onu oyuna. Sil. Sen bas. Bastım. Sağ olun dostlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sağ olun.